ki khubor na ka shlem jong nong san hima ka jingdon ki shnong ki thao ye ki madan yele kai kala long ka jingker khu ka bakrao ye ki babuon ki nong yele kai ba ki nong ki ba pau ba tin shan ha ka kam yele kai kani kala penlong yo we na ki rang yele kai ba rem ka jala uba tensing cream ha ga ba ula long uba pau ba kum urang up kul ba kin sai na do dang khana ha ga ba ula ya don benta ba ka school St Anthony's banra ya ka nam la do ningkong e ya ka jala ha ka subroto mukherjee cup house nem shia ja khandai spa new pra Kumju, ya ka Maulai Sports Club kabara nam la do haka First Division Football League house nem Shiaja Kandai Spa Nyopo Kandai ringkat ya ka Blue Max Sports Club kabalara haka First Division but Meghalaya Invitation bala penyat the Shillong Sports Association house nem Shiaja Kandai Spa Prapusal but Shiaja Kandai Spa Prapusan. Kumbalong lem ki wei ki parakna uni urang ap kul ulalong uba jus ngutanat banyale kai football but ka wei ka jaka ka ba ukhan sutanat e ka de ka madan law Roman. Kabadei jong kabalang Catholic hamaulai put mauri tungin ya sngap syapang uni urang yele kai halor ka jingya lenti jung u hakakam yele kai dak baburam ni hi ba lawan man ai sim biang yang ni ko makalong ta ban kan ma ni terorin mo mal tu kami akai adu menta di sim kom ka ba nakaling pi nang sanya ma la wan man sim interview yang a am ta kita kam ya ka janga tene thu lo kot khndiat pi ka long ma nur rak nai mi la long interest ma namar ba ni sa ku muri ki matam di pun ju la kai ba ta po matam po long la man mi ong mo ka de ka tu ki pada de bat mi rasta mo mendai ting chong sit ba football ma su ong no ting ju khen you slap ye le kai be ni nyong ti ni kano ni chong sit ba de adin how pandai on ru nyu pu sao na li school po sra masih yo represent ya school team ka long po pelu jong ka sebelum tukok mo kerja de atus nam nyu sang i po semi final de nyu pusan ro mi po semifinal ngira mi ka Symphonies baru asal dia tu por ba ka Symphonies sang kot yang an mati ibet mo na ka ling kum gol ki pa kidawan lambai tai budi wa lang basa po snail iwan man kerpat kerpon yang man kapor dengar apa kata kecilong ayu namar bang tibi Father George yang start news yang interest do kata ya ka sport how to keep por de mastu la da mga yo man staying and kiyo kini ka kamila ka nomor bang 8 pelatih ka football de how nyo po unrio ngali na sentence de aka nyo po unrio ni job ya ka ngilong champion apa polo aka salong nata batka district batka state tinggal saya balik ya ka sebetul kok sedali terus nem indos no bom ni riamno aka kota final kami ko sini sa kapor ide sar kabui ni lamba cumi lapin sitom isa ini lamba cumi kumang nilong mentaro babun na player tenis de hau nyo ro mi ba ko sini ni poi semifinal de hau nyo popra lu de me bro chisnem bala ai ko singi de nilong champion achalong maraka state level di Brokawe tingyo bani Delhi biang de hau tu snem ba suami ni Delhi atin ko ba sawan pikir menerji menyerap ini menkut siteo tinggi sayo benar sedali baratus nem impoi do final pengilong sempia ni kapag misungo nga banyero ya oblay bala isnaila mengi nakching trishtam mga naktrishtam pala chichahe long nga roon mengi yo menong ya tak sempia
Te harus nem nyo fundai la le lai benai man practice na man ta ngine semadre. Te kan ni robon ki num tip man rai tang ki player setis bat katukan ni ki ban tip ya kan ni baba mga primo. Tinggal ni practice lai benai pokok kata. Te peu se long isno bok bengi kamne cepo pitela. Makanya kalau India football itu sana tu kopor, ino no beli abroad ya beli cepo pitela ban maka datang ha pitela mo taka lana nilai sebang ya beli praktis ta. Di pakai mana di pa nomor bide cepo jangka yu ialang ni hakal kata. Takpor kesini belajar mangi yu la late menyele san ni ki passport size ro lain. Tama kat snowball no kalong ba pai ke ko bo hadian ki ong ba ki ong man ba kami wan praktis chat bo chati ni no khat ba phim no le te ni do e kata ka buk ser cha bo house nem nyo phundai den to house nem nyo phundai ban te ngawa ni wan pa na praktis na po ko kata si selo te ngi masayele mo mulai football league. Di nakamula dong ai da lesna mi ko mo fast goal kipa. Nem nyo popra, ban nyo fundai. Di nyo fundai di long champion. Tembang ni jok ka MLP to ko di tim makrai. Hak division ni. First division. First division. Tepat ka mikhle am ti chano to snam ka sangsit ba ka mulai te Kota Penang ni jok ke Jawai dah tai break maka dia bersangsit do kata beri roba la pala na tagapor sangsit kita ba mulai mo kunjuk nang Jawai te tingsang ya ida poi benyale semifinal tama ni snowball no ba kadon ka dia la super sengnya na ka tinggal kai Altusna makadon ka sini iki bosor dia nangta house nam prapo kami ke Bromax te iwan kot yang nta te malit sa Bromax house nam prapo tinggal asdang third division second division second third second kami poi pass te prapo sang Iraq tempat perpustakaan Irak yang competition. Prapu Rio ni akan out kedun juga kanerta so mentata ayu ke hospital ni jam angka 8 no. Dia senam haunya popra kamu makan pesengan ibu mak kalian ba Pak Kio Pas Division kelam sning sport club. Dengan lalu klub penpau, yai ba Risian Rapsang iba na ngijuk hai iba deng iba la Christian Arba sa ya ga Blumax. Te kumanga om mene ba hadin to lang hadin bakal langsting kasakio na Pas Division iba deng isi iya na ka takat isas Spesial ya ka jangan sini. Te kalau tu ni kisni ro. Te ngai brom ya ki official di belalang atau kopo bat ki paliar kumju. Te itu apa semuhar asnem muhang mengilat dungi te la karung Super League bro Asia matuk ko ratan kapas bicam te Itok tim South League irung Super League. Teka mukhar kayo ang Super League tigas na. Di na din nang tu mukhar hau pantai puwe mapoy biyang sa kamulas paklop. Bat armut ki we persajang kayo chan buar riem bat iba aris doling. Di kamulay nadu kunda hapsna kunda puwe kamulay kam curung Super League so. Nadu kunda puwe mingiwan mingi layut banyara pengamulay teka ngirong Super League. Kandai puwe, kandai puak, kandai pulai, mana kandai pesang, ngirong final.
Ngia kendo bakal jom te ngirim tie break. Nang ta no tu pat au kendai perusahaan te nam tip na alo te kendai perusahaan kami lihat kasu untuk sistem di nang ta wan khorso madal laban. Di nang labanan balu asne mairap te kating kaki uba Iplear terus nang mabu ni iplear tamba sini ya kebloman ipapa bahai ba yung full moon trong nang ta bakot mungkin nang ta bayap silver star karkumor play ni tilak no nang ta just terwel simli tur laklat ti nang ta darlong wadim dim naga darlong di napot sepura tingin mo yung perlong atom di ro berasa puluh do ini mtano te bun giveaway ro di ba ya kailang atau kapor kan kita kompetisi ni ba pasal chicken mga kalong ni kebanyakan ni di nakasekolah news di Jakarta dari 70 baar kawan sa teman mga sekolah di menjawab fase bisa mata khususnya bok ma ba om mekan petition ni di menit ya kesini benar kadang nak itu kecelo di lo kata job saya ka fase bisa contoh belum max di nota harusnya ratusan ira petition kita tim tu malah represent aku mbak industri museum man hati saya tu ngide kibenung kongtam ni marka mikalnya dia represent naga sentrich pi kade usnan jajar kendai spak prabuar kabalong po orisa tinggi ni banyak lakai porukela ngiram no tangga kali nama ratus nem bangi kendo bakar ruwe ngia yo ya pang ya dengan saran akan ruwe bisa dorong bisa ka kota benar te nanto harus nem jajar pra ni sebuah sau oh sinai Kaya juga santos. percentage pi turun ni kam ni los ni do na tengah kalik kami orang kota benar te kumta teter balong Kolkata o Kushin nang Bogawati te bat po Madhya Pradesh kadang sini kamu dah Pradesh mangirung mangipoi kota benar kami kaya state te kelas ke ba si om lihat kelas ke ba marang yo ibu represent kumpul kipar kada ya usam jaja kena sepak andai pusat kabalong ni buat Cina ini degi bakut yang kumpul state player nami ke kipar nya praktis utama de football pitip kada katimbo kembali ba la bila katang buru merusme ngi dia mendan dan sedang kacing secung lang gol kipar galong gol kami nga jong gol kipar perbo kade taki ang position kacakabun yang unkang ni taki angle mo ban perit yang angle na gor bat kumno the judgment katakar komi abo gol kipar bit bahai ka judgment kamu yarap ba di defend ban bikin sup naka bikin haban mare ke lat mare no te nang ta haban pristam makanya ka creeping no gulipa de bandan ba ka creeping ka ba ula ban grip ba ka bol kan no ko te to de ro gulipa de manong berbor ubah hala ban support lang i defend mar berbor kepersian dunggul kipar kali ke bakado berarti yang gajok karyam nak urun kepol bakara jadi nunggu kipar
Marka tim ila raw gulpal terpelaro boni kamna ban kikli dia na takaraw kami juga gulpal mo pe gulpal na ibabit kita bandang kita judgment marka position marka taka gripping marka ban pinsitom diving ini tadi kita ban pinsitom ba mo pe dapat ban halai defend tatang don position ba sabar maka anggel trong kayu ni haban khot ni haban perta te tani kairap iki defend ru ba na lagi kamu temu ki defend ki pau ba maka iki chini la akapol mun suate ki pa ba ngin nang ban patai chu por ba kamulai kal ki mulai nadu pra nadu nyo po pra do nyo kondai maka mulai kelasang man lan ma tu kipor te kamot ba ubam tipsu adu ba tenteng nes no mulai don tu real la yo ha te kipor ta mo man chua ba non lang hok perthei mo ke kacing bun wan ni le la ka chiru kin no bundong ro ma chu le la ka no bundong bon kisno ma ya kam dam pu is ka sil ala tur keleng buat ni kita songsit kipat baan bang tipsu teng apa hadian kipoy haki hadir ki pra punriu pra punyo jadian kelas dangan nang hir kata jangan berpikai ki berimu te kemakalong mentare kalau nang duna wa hamanan warah pulur kinong pika tikila duna pala banyak kempir bagi por bagi nang indah kah nangi takisna kedau bokong santam ni kalong ba imat lanang yeroi kibri ru kala yebun be kam akawi kecingni jong ka TV ru kala nang hero ba nak cingwan cuki pai ba mo malabun ni gila ya pe hiang gila mo kantang gila ke ni national international di imat katar kala pelong man penduna ki nong peka ro sipang kanika pulikot sanga ngasulong malong interest in nalade amang ngaden ni taka sa banga tenado bangam 40 nampat yo kini ke training kurs kumput men di puliro ngaju arab bun kisnong kinang undang di bangalit ban chan office kantam sumiang na adu merleng adu labor la gitu kisnong para ko gitu la de arab ana kucing anta klub ro kum kilamali lausotun maju Arab man Arab man Arab ikiro man ay kusin tersebut kejakan kondong apa Arab ma serat cengar kolong data ndai ba om bune mga sirap suba ket junang man odor ni minta ket te dia itu kuan uku sebenarnya Pakistan te wan man ay kusin iki kinung no bakwa banwan natai nakaling jangan apa tika nakaling ka MFA ka kwat pimi kis nuclear makitib ro ngajo ay kusin gi school ro undo sinong nanta kadang masayo bande kami man dan menta ya wa rajar sauru kedon ken ka apa laka All India Football Federation kadang nabenta ka AFC license kaba talong hamaran pulo di kani tingi ayo training ke babyang te ring snopok par mahamlat ni siya taman participate na kamandan laban tu ngapai menyerap saya kalau jinjeri
Second division tinggi kio terus nan pas bisa wala kataro na dia kan ngaju persang na banyarap ya pun kiba kata na banyarap berkawira kumu yang along ngamcule terwada dia dikinang na bakwa ikap na yara wado mentaro lagi nang ni benang kwa amang fenpa ngakloy banyarap pen terbang dangla ayo dan kitim giba wala kempalong sampian ro dari kikio bagi kena mga kilong interest kilong sutuna bahalo tama nga ay kusingin tangayo jingi ba nagi paliar te kantap kinong mendong malayo letang mga nyusin persin iki ngamyo ay banet man kasni man kapor terus ini ngino tim mga layo nyusin persin kumukilaki sa katakar ko milakay man majuang ro iki haban pinsutong namar ba larangin pensiutan te kamut kam dan cemento ya ikan mal ngaru ngawan ayarap kesing ngaru kus mamla balik jadu kan ada pipin pensiutan kan mal ngiro ngila pensiutan palat ko magilong mentah jadi atau kum ke school ro masuk play ba ya ka san roy school basan kebetulan halamu ba selong ro yo balik jadi usnam arah jasa dia ketua Sembong ngirim kota Kena dia kumku Sungalayu para jasawi kadang kan kalau ketika state team ni apa balong apa Manipur yang pal iki Sungalayu banyak jalan lang state tang walong kecem praktis ka kendit akapot tang gumba artiyo itu kadang ngijok tang sisian tang mau cuci tim tangi i kamrung cuci sa kota benar kita kebaingnya turun kebaingiram isa tu midurun sa kota benar ke football lalong na kung kajingim janga bakata ka kiam ko hobi janga mo teng pang bri hayeng ro ngami bet manila ka ngami bet manai ai kusing ngami bet manai profi tekatu kakam nga mentang ada benpni porba nak tingile kain ta nakaling gakur tamta nakaling free ro kumpay to ipe nadu isnam trapo krang lasang man por free akaling kinapandang kumjoro ngaladun mambalang berkesilong sport ro free boot aslam tamang nganda kami awan tan namar ba ngarunga dan MIC ro ngajengai nasor ada humyam pada somen at kada bun ngamjo tan manwan an tiarap ga penyalan yang ke turnamen polo dia kam ro free jama ngadang lagi tang second class kata ro laile ramba harus nem arajar na ngadang lagi ka kumata class free but arajar second class free te nadu tikipor te dong ipor bangale bangalap kung kisin sejan te dong ipor ba manda kamyo ay banitan mo la jangan kelak na kacakam matre te iki school subotoro ngasilit put kisit kar chanong po tingi boy nanta belong asalong tong salong sport na chulet nanya nantalo dia kakam do free aduk mentaro kadang let mo kantam sikin ng kandang matkay lebang asungo kolong talmen gebang acupen nya do kan cukulamat namalongan nang cu nang bangan yarap ino ro ngalong bet ngalong neutral bet nang ngalajong pa ikitim ipong khat bangam la banyara ino de kumbriyo nga baklaman man ka game mo marpliaro bele betay gabor numde pria gopet udah benang berbentuk ibe namangin job mo te tang natakadaw te kumpul experience football player pa ngalwal experience ma takadaw puro free ro nga nakabegaling kam tu klumar berkipai bar giun te takada masumu yo blay adu mentaro
Kamcidon betul man gabang apot pakan sange ano site gabang mentau snem na tanang manong bakana dan kenika kelam mo dan dengan tang continue ya gitu ikut cuma bang ada kakusing lang nang perkat mga lasong tay benajun mentau snem nakatam mga train na pa MESL te mga persama o mga nyo menyarap no di no ini kitim no ala tiba loy ban khat no te tang mutay